no aga ne yete say yana Abubakar Mahama ya otoso mienu etinanom e wonse edu na yate yana atia ana afeso so yate Dagbon atia ma yendo sukwai na yensua de emfa ho but answer the BTS mu no yema adehye ene woni a ewo Dagbon nyina yakopon ensho mo de no Allah ane Mohammed emfa nekra ensi General Fu abekamisa General na what to say nyame adom bako yana yate yana sa yeka yana kire say na Dagbon no so no kofa ba ne say yeka yana kire say or to me so hene anase or hena ne ho de king of strength or king of power. Oh okay sana kire yana na yana ye Dagbon hene nti mema ho abakosem kakra de yana okoye ne to so aduanan baako nti Dagomba yana Dagbon ba ya che ye kan Dagbon no ye asase na yana di so ne friend Dagbon ena kasa o mo kana ye friend Dagbani ena esu nipa no so ye baako ye friend Dagbana o ye dodo so ye friend no Dagbamba na ye ne ye kan Dagomba oh sir nti wo ye baako a o ye Dagbana ena o ye omo ye dodo so ye kan Dagbamba this is Asantefo nti Asanteni be Dagbana okay ena Asantefo be Dagbamba I see na ye na ase ya brofilizing ye kan Dagomba oh okay na omo abakosem kakra na se omo ye nipa bia omo chifiri Lake Chad ai wo Niger Chad Cameroon Nigeria share so ho na omo chifiri na nipa a odi omo ne frɛ no Tuhaji ne kire se Red Hunter na se obomofo kokko efisa na ne ho nam ani kokko na oye okofo a onima giant a okokko a da bia ode na makese na eba ntina ne ho odin ye eno no to free Nigeria soro ho no obetra Mali Empire ne Adane Republic of Mali ne Senegal ashe so no obetra ho nti otra ho kakra na nasefo ni wuachi na nasefo etu free ho eno mo ba anafo na so mbedru ba bia Ghana tifi do no nti ye ho no na ne na ba ko ne friend na agbewa ena obedru tifi do ho no hu se omomo ho no ase obia unipaku bia de omo ho bia mo obi e friend no tendana oda o ma no wa se konfo a osan yo mo hene ye be ka no mo ka ye ka sem se bia asase wura na omo dwumadi na se konfo a yo mo hene nti ona ne de o ma no na ono keka omo bo mu ena otimidi se kire mai baako na omo frɛ na be frɛ ho pusiga nti hona no te na agbewa na otimi keka hom fo ni nyina bo mu a afi na omotimi kuti ya atamfo bia bia na asomdwie koso enum na de nipa de onyina obekɔ nti okoye no ba se wo se omudi na ade no so akoye wo se nya obi obedi na ade na ntokwa ba omontem nti ntokwa na ba omontem no na ma na sefo ni mu kye miensa nti ko baako Tuhagu ene di omanim na omkɔ kyekere de efrɛ no Mamprusi ana Mamprugu assassin de Mamprugu na nipa de be from Mamprusi kasa nso be from Mamprusi ena ba ko so de friend Matamba ena nso so di nipa ko bi a be from Nanum anase Nanumba ena mo so ko kire Nanumba ahenie ena de twato ye Sitobu ena ono so ene ne nkrofo ko kire Dagbon a ye ka ho asem nti Sitobu no eba no ono eba osamba from bim oba anafo bim na se southwest nti ono ba no ne nkrofo betena ba bi omtu hodi Dabara a sisi ye wo Diara a ye wo Tamale sisi a nti ono de ye na henkuro eno otimi kikire ya ode onso konjeje nsase na okoye echi no ena obenya ne ba bi a ono na manfo hunu se ye mfre no ya na odikan a ne friend na Yangsi nti ono ba ye no no ebe ye se okonjeje nsase no ebi kan ne papa de ho no ena ode ne nua mema ne wofanom ene ne papa nua mo no ekotena nsase ne bi so mo hweso ma no nti ono na nipa pi hu ne se ye mfre no ya na odi kan bi so hu ne se ye mfre
situbu no ya na odi kan nti sana ahene ne ye na ya ahene ya edi mfisha be ahensia omanya ahemfo mako aduanan baako na ya na yete se mre bi na se yanya budu ni adane no nti nanka de akoye ne se omo nkuruto bebrebe na yewon akese miensa omo so hene no ene timidi ya na ente se asante de na we na yabusia baako no nanka akoye se nka asante ha nka oyokofo na mo di kumase so no eno mo ayi ayokofo ne bi akodi hene okuru bi aso Asanteman mu nti akonya to okuru bi aso emi obi firi kumase kodi ho na sa no mo de na tie nti abusia baako pe na mo de asese kuru no na abusia ne timi di hene wo nkuru na aka ne nyina so nti mo imagine se nkuru akese miensa bi wo ho a eso hene no na se ya na akonya no beto a yehi wo hene ni firi nti sa nkuru miensa no karaga na so on edition wo ho karaga na ye karaga hene na wokọ mion so o hene wo ho ye from mion lana na se mion hene on so ka ho na de to so miensa ye yona na ye o hene o savelugu nti savelugu karaga na mion ahemfo wo ho no o miensa na biribia ya na akonya no beto no e wo se mu ba ko ne timi di ana no buyi firi ha yo nkura kese bebre te se ebia bisa nanton mo no nyina mo ho trepon ne mo nyina ahye Dagbon ase na mo miensa na mbodi no mo na etimidi ne na ohene kesi bi ba na friend na Yakubu o ko ne krechi 1849 ono no ko ne krechi na wo ema mienu a na mma no obia wa akofo osika ewodin ewo agudie ano mo nyina apeso mo de yana na ne ba panyin ne ye friend no na Abdullahi ena ne baketo na friend no na andani no mama bibiri na mema no mu no akese mienu pa pie omu no nti okọ ne krechi 1849 ne ba na Abdullahi ne be ohene ekopem 1876 ena ono so ko ena omde na andani bi di ade from 1876 kopem 1899 na omo hwe se de na omo mi na previous na Abdullahi no ene no man na sabelugu ene ene mion ehene nti omo hwese no omo si abobra ma omo asratre na ena omo kunya gentleman agreement se ene free na ekọ saa nipa mienu no ewum se na ohene no omo bebiri omo mienu asefo no ne emfa ya na kunya ne momo na se biribi omo na bididi saa karaga mion ene sabelugu nkunya no nti de be ko ene se we di a na we so abedi na ka perfect gentleman agreement problem ba ho na te sabre na mu na Germany broni ebe fa yendi ene saa side na ho de na e friend translator to Golan no nto be fa ho e de colony ena tamalene nkuru na aka ne bi no ebedi Britain for nsa tinafi akwete se ohene ba ko a ono di nkuru nyina so no etoda no okọ ha na jere asa odi so kwaje bisa ji se onya bromi permission asa no akuru an nsa so enema ase na atrankonya na wosom kohia no mayi ahemfo miensan mu ba ko na be riana no na mu aye de amamo enema politicians asa dom dum hunra mu a kwa me ko asa ne hu kohia mu a ema Dagbon sensem nitimi si mre bi atwam no nanso omo nyina de omo ye nipa ba ko okay yan hwe omo system no ye wo mo paramount queen mother ahema adwade ye ni bi ho se na se me hu se sirimu ba bia no na menim no o mama mere na ye ni ohema ho on se omo mudi adwade nti se obe hema na no sa ekofa ohene yere na de aye ohema na nti afi me hu se o ma sha se bobo nti na se ahema no ade abesimu na se enya tete ade oh okay nti omo ankasa tete ni bande omo ni queen mother bia sa ho omo ni ohema ewo nkunya bia ho nti afi na me hu se na se ya na ho anu se akunya bia na de ohema bia ka na ade a esisi na se menim kwan pa so mo hima na se ohene ni nua ba o se so se na mo si na de fa okay na omo language omo kan be say Dagbon do mo nyina ka Dagbani na Dagbani no ene na numba ene mamprusi kasa no wote ba ko a mienu aka no omo kan obetumi ate ase aka ma me kase me ma me papa
no ka Dagbon nti na otumi ne nanuba for ene mamprosifo edi nkomo na akwete se obi ka ebi akwapem no obi ka Asante no obi ka Mfante no den a so se kakra wontem no so obi ate ne nko ase se bi na che okay yen hwe within them no food that very common we hu omuntem any omafadi omaduane a motaa di pa dem nim se tuozave omoso wo asase kakraka asase yantama omudua banche pa ene ebro ne esanema no omo hye batakari no mo batakari no ye wa ha edwen se wo ye nipa wo on se me ye ketekete ntini ma to batakari ketwa obi so ha wo so ana wo wa no ato aha sa enye sa no mo de omo fa no sa ane me papa teacher kantanka oko ba bi no mo ka che eye batakari no man kakraka bi e no ka kire mo se eso sen no mo se da bi ye ma batakari a ye hwe se de si bufa ni ama ho the skirt nti nese se si ano ukọ honma en fa no se body so a betumi ama batakari bia ebia na etra akotodwe na anya se wo honam no hwe yi o se do si hu fa no okay se do si bu fa no eno ma ho batakari ma keto ade en fa je hwe na se ma keto ade a no wa masunsusu ebio wuduru honum na wo kọ na wo hyecha hwe yi se yen aye che ye wa bi afan na mum eche de hwe yi ebi omo no eche on se omo furuguche no se che no ehwe soro street a e won ne kire menti ase na mu adam cheche mu refi ehwe soro a e wo de kire wotwe ba anim wo de kire wotwe ko kire a e wo de kire eko nifa eko benkuma enti wan hwe ya na wo dwen so address na wo di atem ko a to da ho atem na wo di no etimo obi bu fukura mo ye obi honhum mu a enya honamu enti se wo ko sebi ne na nanum srefu hia na wo batakra betumi ahye ne mu ho che no betumi ankafa to ansa ana mo bi nkyerechero mu ansa na ade ahye se na be ya wo de sha nko ka kaseti ya jiro bi ya bra wo nam ho omunyina ye nkramufu ana because omunyina ye frankramu most of them kwapem 1900 no nanka Kristosum wo eye Gold Coast nko na Asante any Northern Territories nanka Kristosum ni ha enti Asanteman mu kura no nyamesom edi kan ba ha uyi ye na nanu so mu a eye nkremosum edi kan ba ha enti Britain for bedi ye so no no mo for so ya de asase no presby ne ba na echi Methodist ne SD mu na echi kura Roma ba mu nti dodo na no na nkremosum na ne wo ho nti omo gonja no Dagumba for omo da Roma na atro ne akenkan ba Asanteman mu kane nti Asantefo no mo di kan church emaye no omo no mo be church ma nya na dodo na efiri ho na Asante no mo wa yonkofa ye frɛ Asante kotoko no ye wonzima kotoko ye wo anwana kotoko na mo se frɛ mo anwa kotoko anwa kotoko Dagumba na ye ntimi kan na ye ya na anwa kotoko nti wotese obi ka anwa kotoko a ye nuanom Dagumba fo Asante ni ose kwadwo abreso no omunya ahensem kakra na dubidi ade no moko ho na fan baako de beto nanim se osre na omeboa no ntokokoma ne wie no na omobeka Asante ho na Asanteman pon na ehwe omo so kakra ma Asante hene ntuba hwa bra omo describe Asante kingdom around 1817 no omba ha no di kan tro book di kan fa Asante na sabre no yendi na so omo traditional capital no efri dia dabara na na mse watermale sisi no efri hoko yendi because edu bi omo se na gonjafo no spread ba hododo ntina so ya ba ma hinkru no de ko yendi nti no church nkura shema mpamu na no ka yendi ka ho nti yendi na yo ma hinkru nti ya ma ombe ka Asante ho for a long time nti obehwa yo Asante ni ma bi wo ho efisa Asante ekoja ne dom ne bi ho Dagumba omo de so ho be fun sabre
ɛna Dagomba for so odom bi a omo kan Asante hene ho nti we hwe Asante hene ba ceremonies bi ase to da na yo ponko ebi didi animu ɛya na enuanu omo na kan ho Other than say omo anya my because say very rich be you school no omo no aso in din bi wo mani so omo rich se bi yetaka ka no omo ntia asem ya sansu enye se omo ntia asem asa no mo rigid se de akoye ne se wo time se ko ba se dipakuo bi ba na ye omo se obi tete omo a eya na ma omo so eye se omo be mo mani ayede ebia ne de anse de ase Asante for ye o social media amanfo bi so hu ne se ye ntia asem ase ana se ase ye de percent bia ye de ebra colonization ba ye no on se na o Gold Coast until 1900 no mbe fa Asante any Northern Territories no mu until for a long time no na obi a opeso ko school bia no ana se ejin se why bibi papi no na de wo ba Gold Coast eto da na de kakra begu Asanteman mu until na mpuntu nkoso ho until ebra Ghana nya fa ho die no Kwame Nkrumah ye se also a correction because British territories ni na sade no koso until correction ni se o ye se omomo omatifi dro ni nyina no efiri Bona Half region soro ho ni nyina no Bona Half region ho na akra na part bi ka ho omo be ko school free nti me say na me wo SS e wo kuma ka no na efiri bi Northerners scholarship na say wo chifri tifi ado no na wo ko school free no person de correct sade nti for a long time no de ko ba ne say na be ko adwuma bi ya mu a na adwuma mu panyifo no efiri Gold Coast na kakra efiri Asante na dodo na no mo form no se bi omo pra security adwuma sa on say security you told her from watchman na sa dodo na no esifo nti told na asiafo ni bi cassette ya omo nti na ase ye pion matare dan ho wapam ho fo no ato no bema nti nya sa na te no bi na na say so ya Asante for so ya crofo so nti asemase nti sa mi gidi se omo nyina te ya so bi ani so bi ani omo kana on fanche o ente sa se eto enye se do bi si aka no na fa no na eto da amanfo se do musi eka nipa asem no omotumi kama ne ya se wo hwe se ase wo hunu se obi mu dada na osan kan wanim asem a tumi ma ne ya ente na ya no mo yesa na enye se omo no mani eden ye ne ye omo sa ye ne mo yesa ye ne ye omo ye mo yesa if say ye mu bebre ho a ye tirim ye mu omo nanso na Asante hene kra otumfo Asante ya campaign say nipa bebre ho a omo nchi kakra efiri ho okay ye hwe apart from frugu no anso mo sawo kaftan bi om pam kakraka you be any ade eno different from frugu na so no any different anso omo so nyina mo nchi free lecture what the Nigeria for free ho no na nkofo bi kan captain na bi so 2005 ni den ni nyina but no nye omo traditional way ankasa omo traditional ya na fugu omo shentare bibire gu so omo shentare bibire gu so na efe so efe pa omo pabo na omo she na special ndi me pe omo ho ne se omo emfere omo amamre ho omo fere omo amamre ho nti ema wona ne kodwumadi bi ase a ema ne dem sonko na ama na yefe se wo fra kenti no so asen fugu kama dem pe wo Dagomba for no on se nka Ghana obi e promote ne dia na be ma krona na ade ba ko ya na ho a wo se ye ne so ne se Ghana nyina ye wa ahemfo 9 a aman hen shomase ba ko ne ya na ntu ya Asante hen firi ho a ye wo Gonja hene yo Anglo how mafia Anglo say Anglo for hene on say your Evers no you move be 3 main types your Anglo your ton no expect tongu to the north ton into your ton your Anglo and your Vedome na Anglo no be 6 districts no voter region Akachi North Akachi South Ketu North Ketu South Keta and Angloga sa district 6 no omo nyina wo hene ba ko di omo so ono na ye friend awo mafia ono nya pa ayiba wanji so oye ma hene kese e no wa ma hene hye nase oh okay wa ma hene hye nase
Nti ahemfo nan a omo kan otumfo ho omo wa man hwehwe mase no ba ko na o mafia a o anglo another one gonja Dagbon wura and another one yana and another one Nairi for you pen Ghana nti se minim no se bi afi ne bi be ba de a minim no ahemfo man hwehwe mase ye 4 apart from Asanteman 4 until May 5 and Asante go kan one say Asante dey na special from beginning no yeah nti anointing no yan gazette no but ahemfo aka no omo ye 4 omo dey gazette o omo nyina gazette omo then no go kan no nya say you okay na obehwe mu aho ahemfo nan ya mabodi ni nyina no omo nyina ne Asante no special relationship okay nti ayi kura abai no nyina yi Asante for so be wo dwuma on be di omu Asante ne ekwa a omo so dwuma di omo di omu nti nyina yi okay yemhwe obi ko Dagbon sisi a what are some of the tourist sites and niema be no omo wo ya ebitumi ebeka say me dey visit ho ade ba ko a ho pa ba ko ye Mourning National Park Mourning National Park and before region here the region here northern region akasa northern region na akasa si an okosoro ha ye regions enum nti the American northern region northern akasa tete northern ne yikichi mu iko northern okay so nti udu northern region ho na ye wa ahemfa kase mienu a between northern regional house of chiefs president yana anase nanuba hen a ono ya bimbila nti omi no one is your current president no problem share check here but omo mienu nko ase ba ko ye yana ba ko ye nanumba na ba ko ye dagumba nti omo mienu nko na betumi aye president of northern regional house of chiefs nti omo tourist side ba ko pa so ye omo ahemfie pro gbewa palace so be draw mas dan kuruwa nyame adaroma na tepa man hene eso aye similar adan bi wo tepa ni se that will be an amazing estimate akoko bi omo dan bi na e tawo social media bi na aye si bi na kuruwa aye se phone kuruwa asa enye mox dan yankasa na on se ho no ya na ehye wo ho nti omo eye dan no sa na no mama tun na tintin wo so na ukodam a emu onwunu kama na omo juma be pa na omo yo dodo na yekua na kua na omo yemu ahodo bebrebe ebi edo enobaye na omo ye emu pa nantwie pa obenya bi wo ho pa nti omo ye emu pa wo ho omo bebrebe wo ho na omo san ye fugu ni bi wo ho ne se omo si fugu no ne kente se wo kwan bi so nti obi a anwene bi pen no oba ha no pese onwene kente a osua enche no ahu similar okay growing up no development to say wo ho especially outskirts no mpempi aban bebiri adada omo se do ma adada ya wo ha nyina nti na kanena kampuntu ni ho university kan no Rollins na odomo mo na 1992 sika bi a okunya international de chair no na the best start the never friend University for Development Studies UDS nti first school sam ho no nipa bire kachi wo north on sam ka tell na me hunumu no de men hu ni se nipa dodo na omuso efiri north omo ba school Kumase ne nkran ne Cape Coast no omo amwa dodo na ba na obetena Accra na onyesika no asi dan fefe ni nyina wa Accra na akotena fie na sabi na enya kama na no nyina no na dodo na no ebe nya sika no wi no wa Accra na akopɛ MP ayewo ho ya MP no ne yeto aban man wi ha na ɔte Accra di MP no election ba we dura na asan akɔda adam no ma san traman nti ama mpuntuo de bebre nkɔ onse ben fie miensa se na yetwa mu no munya interchange di kan overhead ba ko aye one layer any first time munya bi traffic light ram safi no munya ba ko eno kra de campaign Tamale capital nti niema bebre akachi wo ho
befin sabri na se na me TV na omo kon ho ne tamale north na ba bi wo ho abe se bi mo akra ne nipa no nsu nye kama nti nipa omo ye firi ho baaye no omo di omo hwamo efi so mbetena akra amunya ne ma ede no na nke wo se ukosi fie kama wa betena mo kuruma ye kase si che kuru no nanso wo si wo kuruma nti amakurum ha yefe to bi twa no kasa ha yefe na se ne ma koyi kakra ne ma dane kakra nanso yidi se ebetumi aye de buru sa aka ho fi se so mo ma ne ma ye kama ho a menyini se ebe ma obi afiri o ma tifi aba se oba be swap pa obedi pa nsane ebi mbe ye fu eboa enya sika wo kokko afu se yo nipa bi rombe bi wo ho ukọ ahafo nkuru bebre ukọ sahwi oba miame ho sechedumase ukọ offense nkuru ase mo ne tepamo na yo nipa bebre ho mo firi omo ye Dagbon ba fo bae ombenya esika no na omo si fi okuru nimu na omo anko omo kuru mbi ebi okura na ompese ode ne makura beko ebi so mpese omo kire omo ma ne kasa no ni nyina aka ho na ya na ebua ma ye kura ya mamere ukuru mu no ukọ ba bi na wo ye ya bura wachi dan fefe na wo hu no ba bi out no kosi wo ho enfa no so wa nya dan ketewa bi timo ha ha na de obedi pa ukrom ne ho kosi wo ho na obi su duru kro se dan kama se wa ha na efiri wo no o kasa ho no de bua ma fi so ko ukrom akoso nti na ebi wo ha omo nya yom pese ho akoja omo no ono an krom onye ho hwe wasi dan kama na atimu ukrom nya ho hwe enti omo mo di kan no amwa omo be ministers bibiri ho no ma obi ti me minister na otenkan na wagye nani saa na won koye bibia apa bia wo ho no enti ye hye ni hospital kama bia etimi gye nkrofo enti na oni nyina be gu konfa no cheso no efise ye your doctor fo bibiri wo ho a omo firi Dagbon obey doctor no ompo be ka koye adwuma ne kuro na ise wo na yare na wo fa yare ho na be hwe na mo ne ho akade be no ho de koye adwuma there be sa wono ko ho no ma kasi ya ye ken konfa no chi bi ni ho on the post so brosa ti ono kwatena ho a hospital oh yeah teaching hospital Tamale UDS omodo mo abo Tamale hospital ndi Tamale teaching hospital and I say Tamale no cry metro enti sa wo ko ho no ma na omo makọ school omo awie omo nyina bi fi ho ha ebe for so aban so ma bibi ho woni development ho aban fa nko ba bi ko enye so obi sa keka na dama wo aban hwe se mo ye dodo nti for example aban hu se area bi da bia nkrofo di dwa na ekoso kama work invest oba ko ebema MTN mobile abaye on network ni because mobile man nkrofo be yiska trofo yiska most bank for net say da bi mobile man for yiska nyina no so be bank branches so afu nti development kwa wo hye da hye wo ye dwa ebo ho ban wasi ayara sabia kese aban so moamo but with time aban we hu se so amfa no ma machine area hofo no e wo dom a omoto aba na aba no moto no benya sunsa so no bedi nkuma no bedi nkugu nti wo sa aba be start invest nti ye no ba bia efiri bia no ye pese ho ye ya betimi ma ho ayi festivals being almost celebrating omudi damba festival aya mo de kai commissioning muslimi for commissioning on say ahini no awon mo de hin no dodo na no so akwakoye nkremofo muslimi for nti ama omudi damba afase na Asana damba dance na no de mejiri se ahode na de sawo woni di ya ontumi nsa and so kwa see bibia o meaning na eba abusuasem so a omo ye nipa bi a omo ntanya awarejaye ade ba ko a wo mo ho pa no omo ye entitled to marry many Ghana ba bia no ya mamre bia no mu no obematimi wadodo bia ope de na sen akoba a se bi ware mi no ana mi nsa na se ba akoba na nan no som kra wo mu no na ma etewo sa nti bi obi yankremoni na restriction se enan obi kristoni a na bi a na asoro konse bia ba ako na so amamre mu de Ghana amamre bia no makwan ma wadodo bia ape na ema no dodo na no omo obuo so nko mo kunu to mo ma ni kura duane asoro si kotokoto ye no ma be ma no so te ho ana se da bi mi bi fama no na mo se de oye so mani nti intense se wo hu se omo ja ware enti se yedi mpredo do se no ate se Dagbon bani ba edin Dagbon bani be ma kwatena TV so ana se mi ja ware da bi nti omo bu abusua ebu aware
ɛna ɔmo obu ma ɔmo mpanyinfoɔ sɛ the kind community leader no nti ɔmo kurom hene ɛka asɛm a ɔmo di so ade ba kwa me nimfa Dagomba for ho pa yo you tell who say minim are they blessed with many children in terms of warrior? I won't know a very easy the mom or a common thing among them because you tell who say Oba Francis Kumansianma Oma keep in Kolan lies on street and almost also be a kaya yin a chuma day and the dom I say Sebi Hono Omuni baby and I say Omwa Broso Hono nipa omotaye saa ne no Kumasiano dodo na de omo nye Dagomba for me nse dem hu Dagomba for mu ta but omo ye saa ne no wo ha no e na me kire mu se oman no edi omo hwamo if say Britain aban ne baaye no uko Nigeria so the same thing me call Nigeria be 2 years ago say udru Nigeria say what say Owerri saa Cross River State ne Imo State ne ho kronba na nipa krab na hia wo mo so that me call Sokoto and soro ho no utunu say nipa bebre hia mo na sem check on statistics be bosumi mi no check statistics no poverty rate ase ho no around roughly 20%. Meanwhile cost 80% poverty. Hey, asempa na mekan if say saa man mi nya Nigeria Britain e di omo so na Britain be di omo so no ehye bone omo de di ye so no na ye sa omo de school eba ase ho southern parts of Nigeria ne Ghana nyina eno mo na yenya Igbofo ne Asantefo ne Kwawufo a omo so ye business nti omo so nya sika nti ase ofo no de school na di man ne so ena yenya Igbo wo Nigeria na yenya Ghana so Asante ne Kwawu omo so di business nya sika ena omo de north for no omo more north of Nigeria and north of Ghana nyina no odo mo ye nkrutu djuma te say uko security service no omo na ye men na ase ofo no southern part for no officers nti uko adwuma ma CEO for no efri south na security man na watch ma gate no cleaner no efri north Britain for said yes segregation no enti oman sisi school wo soro ho nti wo hia uko Nigeria saa university nyina ne secondary school nyina no eba south saa na ha so eba Gold Coast yeye de no de boy ne say Asante ne prepare the second ACC school nti na da bia da kro be hye da kan ho asem no nti wo hia Prempeh College woni president method ne ka bo mu wo hia OT woni method ne ka bo wo hia okes no akọju bi private school nti saa say Prempeh the second saa wo hia KNUST no ne Britain aban no de sie ni ansa no mo sie no wo hia Conference Hospital na no de sie ni ansa no mo sie Kumasi Central Hospital nti omo ni nyanya saa de ni bi ko Prempeh the second nya wono na dom ya nka saa na ka habe enti woye omo saa ma ebra Ghana nya afa ho die no na ye nchede ni school bia wo ho nti obi apese ko so is back ase ha enna ka sika kra ode ba ase ha na nya agro no abedura wie no se wo hu sika sa kwa beso na fasa onya sika sabre na phone ni ho afi na obesa anya abepe sika foforo de afaka kwa ase ho soro ho ansa na ntina ni nyina ai problem nti wo no obedu ase na se ne ho eto ne wie a ne se wa free ahohehen nti on ka ne nuama aka saa nipa bebre na be yo mo ho Asantefo ne Nkranfo ne Mfantefo a man kom nchi bi nti ama hia wo soro ho nti saa mom ko school no mo free ho no so ebenya sika wi no ma papa MP wo omo krum okopa MP no ya no de betena nkran ena na meka ho asem nti ya no na ama ena ade ba ko ne se o hwe a vicious cycle of poverty ahụ hia ene madodo won se hu de wo ne yonko akwati se kosua ne akoko enti obi ahia no no eya na one of the major things or the jineni so of an yere eno omo so nta ama omo ho ban if say the boy ho ban so nyina yiska nti no no momo ena obi muso so se da bi wo bebira ne hia ho na ne mi no hye de ho de ne yonko ba nti ene ma sa ne man sisi abusia na Dagbon ho ensem na yesua no no yiri se wati ase yi pa enti no
in separate moment they saw who ya no masi wo nyame adoma ya wada be eno be wi ayesem no to mu ye yi sisi am no pese almost 3 days na be so ya wada ti ya wada no ma wi bibia no ma si fofo omo wi a sese for now no ne bapanyi na ye regent a wo hwe chame aye papa na ye omo wi a your king makers omo ha hwe ahemfo me sam kekan no ma yi mu ba ko na ye any you are training mu a ye train the BCB asoso ye dey bebre ye team for general form and na e dey share na ADUMASA TV me din dia to send